Loron dia maluk hari nain APB 23 online news, samu tu fale hau Sebastiana Pereira, ita sila fale ba programa bainaka kuliah, bai di sang ohing, ita si hamu tu ko bainaka husi rede barai. Rede barai servisu iha tidak barakona iha kusi, no fokaliu ba direito no titularidades ba na imbarai sira. Preocupação bot nebe mak sai viral iha lorong hirak liba, maka servisu nebe mak atende no rona reklamação direta husi natarnai sira, liliu iha area naktuka suku PNUV. Durante lorong tolo libare di barai mo serviso na iha suku ben ufi ho di rona direta preocupação po usira ninian liliu na tarnaing no tos na ing nebe afeta tebes husi situação estacação nebe de marca ona husi serviço gabinete de libertação fronteira marítima no terrestre iha fulan hirakliba atunonela dada lia atula dada itaninia tempo ita bahasa direta itaninia bainaka ba programa bainaka kulio hin lorong Senhor Pedrito Vieira. Lorong dia Senhor Pedrito Ya, aquela. dia Bye bye. kala ami contenti bele marca la live tempo ho ita ho di bele responde fale mai amini studio aminia studio makane sane e hak solo bele mos hetan oportunidade dane atau intervista ita direta atene ita hahu servisi hane tinan lima tinan nen di mana existência rede barai com certeza grupo afetado sira conhece muito bem e hahu sila dada tempo narak vai dane mas karik vela hahu lai introduce badak det ba ita ninia maluk harena sira uma uh, ita no ita ninia kenar hanesan ya rede barai Dia kau udah iya orang sama ready barai ready dan memang maka halo muka sia fokus bahasa turai no elafatin naram begitu vera nar nudar korndor ready barai kuaja tinan lima tiana di larkar gue dan ready barai ne orang sama ready dah karakter ready dah lah ne ami konek nar makan sa Correre coordenas serviços deve maka exercer selo halau così può minha membro ready prende 24 horas to lolos ita boleh doni coordenador nes la título hanesan director nela Sabe, corredor nami halos sala publicação Sim, bele continua. tambah kami fokus asunturai kalau nih mai kusine laos buat fong ready bare laos foi Sim, sim. laos foi akurak mak Desde que das desde projetos guru era kuaje alargamento no rai 9 anos tiana 9 anos terá. tina sia kalau nih quando ready bare quando mai harus Aku ya ikusi How kusi have tinasiatena. tidak sih. Tinasiatena wal. Aku desde James Yeah, James tak. Jim na. Tama Jim project komisan. automaticamente project Yeah, James lori lost. problema barak barai Então, a maniliga ho asunturai ho helafati então ho ne be presença de bara ya kusi ya tempo na temos. Ni na ru kusi mus dana rumah kalau autoridade sira ulmanas. ala ibat. Ya. Tilu mata ma advokasi tapane atu defende asunto direito. Sim. Cidadania, direito comunidade Oh, barai. tu vai dan eri, atu vai dan eri. Anton iha statement lebih mau nami konsege hetan bali ne kata visam ho misang redi barai ne atu sai liam ba dia na isira ne beke liliu afita ka lakon diri itu barai. Karik bele explanasi tanto kituan objektivo geral no serviço redi barai. Redi barai ma karante sira hutu ia território topat. Batu nebel ia asis na fatin ba rai tamba itene construção karantona katak ema hotu sira hotu tu bel polisi ia rai no hela fatin atu nebele continua ne mori sauri dane makle bizam bot si nei bot si ora sa redi barai no mos ni misam sira ma halo monitor saum ba serviço nebe ma governo halo ilu liga wasunturai halo monitor saum ba nei sira nebe ma dulatine existe Estado sepak Rusia kon bandiga horai to halo monitor saum halo iya halo mos rekomendasi barak ba ita estado ita negoro atu bele halo prática sini solo dia o justo buat sini Iya. Kaya how fila fale ba objektibo ami kumbida koordinator Pedro Mayane. Ami be antes dene ami halo play clips la like kono bas hal seda maka ami heta musi assessment ki kono bas serviço de berai anak tuka. Hal favor. Oke. Ya ini hal hari kata
Iha serviço durante loron rua ka tolu libaona halo iha natar lara no ne habe langsung mana katak ne nak tuka los iha publicação sira iha media sosial hatur katak coordenador homos equipa sira mai halo assessment ida no kuliah de tore de nain barai sira ne be mak sente afeta fosse decisão serviço gabinete delimitação fronteira marítima terrestre karek bele faheto kitu ho audiência sira uma sai de mak objektivo si visita loron todo la finalize hanak tuka. Si hamano yang pere di barai tambah orang sound debe maka situs basung tu dire tu baranya dire tu bahela fatin tau situ sound saya dire tu musuh iha tir tong inclui iha be nak tuka iha kusi ema barang mak kontak tu di barai ia polemika nasional memang musuh Redi baranya sikap falsa ini ya ini Cepat tanggap ya. ini ya sikap falsa ini ya observação linha analisa linha Hanoi by Channel so no how la ami masuk saya dari kami laos satu hal reaksi lalai semai how dia basira dia kata ami estuda lai am koko comprende lai depois ami se va diretamente va check ema dia trend yang check and recheck Cek, cek. informação sai dari mak we supaya publik harus itala bele buru-buru kalau conclusão lalais mas ita tem que baca aqui lapangan então hoje ho limitado teves recursos deve mais limitado a mi halo ama ba visita diretamente ya Masuk yang foto sira itare ne. nah Ho natur na isir si na laut tama. la tama saya ba laos ba visita det mai ami halo diskussion deve ba klean los ho kamu tuh ko komunidade sira ho liana sira ho inang sotong sira ami rona sira barak liu Tan hmm. yang saben flash segede dito ang kalay sira kesa fi barak li basa ida baita bot sira. Hani sira la di barang dia or Mas sound bel itu fahe ona ka gade si bele hansa preliminary assessment. lau bele Bel kuliah. la jadi amoni tudo foto naten aminya pape aminya facilitare atau itu facilitar di comunidade sira na mak sinti prejuízo sinti sira ia violação pusi emasel basel direito então ami koko koko be koko ke mas saya não senti então sira colevar dia kata hai sira usa kodak Sì, sì. Ami, sira ami visita sira ya dia 20 di 20 Janeiro e Hanesa tamba sira balak mas telefone mai hakara kami bahasa direta foto sira na be airing pilar sira na be Sì. kada daw ke tu da daw ke sira ni area natar lala no to oslan. Kalau sir residentialnya simple as that. Sir Laos be. Laos yang kata kuliah buat nih mak Astem. Laos kuliah linha fronteira Fronteira lá e demarcação. sir hakar be. Ane cara kita explicação de se equipa. O si governo. Lili agora tempo mudan be atau tama natar. Be marcação de mak takane basai dania. Sir sudah pre-perkawin mak tambah be. Tamami sir tahu los. Se marcação de mak ser sudah ketemu objektif saya. No Moscari se afeta basira, se marca sama dia kan se label hakat level ba. Sorry. Sira si bel continua halo sirnya natar ne Masih hakar lah hanya ami na natar ni ami. Ni ami continue halo, ni hakar halo. Maybe marca sama ya falnya basira ruidas ko. Ruidas makas. Então ser label be. Karik se marca sana makse impede sernya actividad lolorone. Mesar basira. Durante loron anso en ahora ya video clip sira na bema publica ya itanin ya media sosial nomos ya rede barain ya jejaring sosial how hare kita ita bot sira mos aproveita recolha informação no dados no faz home media kata preocupação na ternain sira makan so coordenador yang kata sira hakarak atau continua ho tempo udandane continua halo na faten natar mebe preocupa ho besi sira na bema keta ni sira nene preocupa tambah sira mak udar na imbar natar então se buat full rumah musuh sirnya natar ni kan sira koda sei dania
Ne atau halo basai dan então ne sira direito a questiona. Iya Hmm. coordinador ni esperienza ba litigação barak na beke lao na ho caso sira barai. Iya caso nak tuka tu irita ni le definiti titularidades ba bens mobes kata sira na be makar sertificado rai deste tempo Indonesia ni nian ka ulung província Timor Timor mos bela sai hanesan evidencia atau aquisição ka atau defini titularidades barai. Usi entrevista ida karuan na be mak ame media APB 23 online news mos halo ho na ternain sira baru mo satu dua ami kata sertifikat urai nabe mak sira karne ne titulu ho logo Garuda Indonesia i mo si hakerek na fatin provinsi Timor Timor iha experiência itanian hansa koordinador proses sirasne bela litiga no hetan na fatin reklamação hanesan direito Now na ne raika be reclamação sir lebe mak si cidadão lebe de depois be sira hatu luta sir provas lebe fortilos. Se certificado ya tempo Indonesia mak sir nataran sir heta. Hau hare umatan hau musa kasai temos fort hetan balo ho heta ne tanse balong tamba ya 1990 tapi nataran kuasa menahira sanang heta certificado. Então se sorte certificado se rainha tinha fati. Se rai dia. Então sira baja baidane sira katak sira hidire tu kata lah duidas atau dia lainnya Australia. Emang Indonesia deh, emang gover Indonesia deh tadi, mesti kondisi katak sira mengenai panata naik barai, bisa makwe, iya duidas sultan basir tetap, uh, emang kolonial mak rekonisi kita nyarai, kita ngediri itu, kita operasikan dengan gover waktu be, sira tu, sira atau aneh satu saifan ini lah beda, nah hana ini makwe, berikut pasang bot, sa strategi ma agora hanesan rede barai hare atau elabora que consolida a preocupação boa né no atu haku continua diálogo depois remata assessment lorong tolo ya hana informasi ya base importante los, informasi yang memang mesti dia diretamente usi natarna sira usi sebenarnya base ni memang forte los, então ho idane tambah ita tu ho ne asunto nacional laos asunto al dia ida tambah idane asunto per Timor Leste kan ne asunto nacional ho ne be ready barat koko tu halo komunikasi ho CCD Husi Juventude, povo bye organizações, individual sira to isabel, halo mobiliza sira, atau pelo menos be defende ba malu sira nabe mak sinti prejuízo usi proses sira ne. Haone guna. Iya, preliminario assessment usi media APB 23 online news kami mesti entrevista Savi Valu nebe que for duni dados kata iya preliminaria uma kain atos rua hitu nulis ingat maksi lakon raine orai pirasuk se koak imos iha ona rumors baru nebe que viral los media sosial kata hektares samutik 200 200 itu nulu mos maksi se lakon si parte família sirane e karek idane corresponde ke korelasi ho evidencia na vemos macrere para hetan durante lorontolo mas menos sa uma kain no mos rai afetado hira maka iha total Sim, hi reclamação. uma carne vamos relena, tu fane 40, 40, oh, 72 Setores uma crença. uma carne, então haone be iha ema iha malubuki dan mabarak makbe halo natar hiba Halo nata. se idane makbe se iha decisão politik rumah mak yang ema la bele continuo fali halo tinta hone ne kita halo impediment by memories Ya. Hal atu amenta tanit kata iha kaso nak tuka itara idanese spesial ituan tambalen de reklama dari itu barai ka defini titularidades na ilo los barai mas berai no vema kita kuliah da daug nini estatuto si hanesan segmento non resolvidos tambah hanesan mus demarcação fronteira nebe que desde 99 e depois iha provisional agreement de 2005 lá consegue resolve e até agora política do novo governo atau sai hanesan prioridades atau resolve idane hanesan ready para ini experiência que habel hare katak pela primeira vez koko atau advocacia
titolo daris bana imbarai sira iha area segmento nang resolvidos o antes ne hanes gamaliana ya suai tatianemus iha baliza sira entre Indonesia ho Timor mus acontece caso baru iha expressa de barai. Ahora, claro, kata dari barang ni papel bak sida daun ni. Ni luar nasionalisme Timor Leste, luar sida daun Timor, ahora Protege o ya direito si. dire sida daun Timor ni. Laos babe. Asun do frontiera mesir nele ane laos babe ni. Ni staru ne knar, governo ne knar. Kami ini barang ni kan claro jana kan. Tulis atu protege. Dia sida daun sida. Timor Leste laos babe dia mesir ni. Ya laos babe ni papel. Kari musuh ona hanesan coordenador iterasi Sintian sa musuh ona ameaça sida tamba depois de serviço iha asunto naktukan na beke tamo ona to ja zona area não resolvido pode marcação fronteira Haune ba buat sira be. Haune hau koset on fatin ba. Ba haune haune siru sulai la. Tu amia se fali mas buatnya hau ba benjina tomakan. hal telah publika bertiri ne me beatu dihan dit kata se hau dihan baita kata korse antes dialogo remata iha naktuka si governo primeiro ministro kala sanana ko hirus no reaza doni menciona doni naran redi barai kata lo sona imi povo bene ufe manteng ho la fo metro ida ba Indonesia tama salah hau maksimo osan imi ba ho redi barai le fuane claro lo dio live sira no saída makita niya reaction depois de que eles harehaneta bahwa ita hakira kiha ya social media ida awni interpretasi dia kata duduk-duduk tenang dulu nonton konser dulu maka ida ne hanesan hanesan buat tidak kadek dehan bela interpretasi to ba Haune be rebiru bis kolete mi redi barai ni kan. Hau si tene ne apresiasi ne lai bye bye de depois be obrigado obrigado no agradece tá boy. Afinal de redi barai mus be. mengguncang Emang lah, las mengusan dah. Emang buat emang buat saya bela tim beli preocupa con bene bela tim ini. oke Mas be, kau ni be, equipa negociador ni mak be, estaru mak hinsira, estaru mak nomor sira. servicio Estaru ni laos bare di barangnya. dia atan se hoy dene karek hau hakarak fo minuto ikus ba coordenador atau bere foto sila sa mensagem ida ba membro sira de barai no mos ba beneficiário sira ka ba reclamante sira sai de mak ba weng rede barai ato continua hada ya kus Hau ni ni, mo ko tuka tu depende capacidade membro di barangnya. Hau ni be se comunidade sira nak tukan ya. Eu kusi precisa na fatin be, tulun, assistência legal. Ba ready bare ami pronto na fati ho capacidade ma limitado significato bere continua continua na fati continua na fati se comunidade sera husu se am comunicazione se ami mo sala osbe tur ambat defende be idane ni di live ada ami halo service ni ami baje ba 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 case ane be ma itama baje ba ema cari kusu tulung bani ami puru ma be ami laos be tur ba hasap ngaza sabe buka problema da tan sila sudah ya ala ida how agradeço pela explicação, senhora. A unha ainda nem kami ni objetivo ho di dadali ituan ho coordenador Redi Barai ne be ke hala ona serviço direto ya naktuka durante semana ida ne i fier katak malu kare na sira no be maka rona bele sintoni jadi dia ki bele fahe i hori no ne tani ne malu sira ya naktuka ne be maka tira konsega hasoro ki pare de Barai bele mos tetu no hanuin atau bele hasoro ki pare de Barai bodi halomos atau osira nenia reclamação direta. Karek bele fahemos ponto focal iha o possível ou engare kanesa na tumaluk sira beneficiário sira ka o reclamante sira karek hasoro direta iha pontos focal rumah. minha pontos focal be na Roma makena ida Januário na bolu Januário de no ida Antonio de ponto focal si be duri sa lokasiane mas ser membro de bare hatu se malu se de durante ne o kusi wasira conhecer a sira ma ponto focal ya o kusi ta suturai de então dar uma contato sira depois
Basta fala informação ba Samba mentam mai coordenador serba sih. bel halo. Dia kemarin kita anasan ha explica ona husi coordenador de Brai kata que ikusi mus ia ponto focal senhor Januário mos senhor Antonio Marques Araújo ne beke mos bele simu telefone bele hasoro preliminaria antes e depois bele hato preocupação sane ba rede nasional rede Brai nasional antes iramos bele lores sira fali informação sira ba comunidade ou na in sira na be karak hasoro problema no kuliah ho rede Barai. Karik maknune amin ini nini no rohan programa dadalia bainaka kuliah 30 minutos o dader e ba atenção maluk harina isiro toto ia uma nomos ia Timor Leste no ia diaspora ami ato brigade barak e os bele fo tempo também kita nós tomamos mensagem ikos. Dia ba público toma que Timor Leste la bel hauren situazione bele hamus público polêmica Eko. na polêmica bot ya Timor Leste be hauren seita karak pulu ita malusirnya ho nebe maklos hauren kita ita la tahu kita buat saya memang maklos kita halone tahu tahu gitu Sede hela no bos balik ya kita. ini lain kali tahu saya nih kali kau tahu itu Mas tipo ocupação. ne laos tempo saatnya nih laos tempo ida ulu pasal agora né itu sih ya mau sih situação demokrasia nih lara saya dan emang sintilah dia oke boleh vote Mhm. oke saya di mana kalau buat salah bela kami sim kritika babe Ah, kami tu kritik. kita tuh kritik ne normal babe kali los ne dari bara dua tuh kiduk Dia. Keren. Obrigada, Marcos. E daí kami minha apresentação minuto tolo nulo ba programa bem na kuliah ba edição ohin ho coordenador de Barai e espera bele inspira namos hatutan ba Marcos sila selo na bem magla consegue sintoniza direto programa bem na kuliah ya canal YouTube APV 23 online news ba edição ohin sexta e dala ikos hato obrigado ba atenção itu tutunin e até próximo.